Barak Valley Guwahati la pen Nalbarita Mizoram afan Pinonpu Central Sorkar atun pen nang toilote ni PDG pusi Assam Chief Minister Dr. Sharma pen ningjepon. MLA Dorsing Ronghang Habar ke haralong PMAY Urban Scheme ahem kangpu. Diphu Government College along Low Kachali Dun Pretty Bepi Diphu SBI Thengno Organized Juice Beha Kachoklem Dun. Kardom Nonani tum kelang ekbom lagi Carbon on live prime time berta tang de berta ang ton pen chathana mixena kedam tang jak khonga chiklo ni phai inquiry truck urmiar ni Mizoram police ahile pen bang truck Assam Raikoma Saikhi aphan apran karmuralam the ahok pet kosonlo Lailapur po aing nam lake ahok pet pen Mizoram ma mate Assam lo bang soputhak Mizoram Chief Minister Zoram Thanga chetherak nangji Labangso ahile arki konatlo China pen India ma mate India pen Pakistan ang bonglo bontala hinia det pen kacheteng khenga hele arki kali kedam tang jak khonga chiklo ni phain kora trogar ni Assam la pen Mizoram longri ahoyadim Lailapura long longri ahoy kacharai komdun pen apran kedam bang pho Assam Raikoma Saikhi atum apran kedam nang phuthak Mizoram Police Murdabat Mizoram Government high pusi hangjolo Ahoyalam ki kachar bongbong Mizoram Police ahile amupen bang pho Assam Raikoma Saikhi apran kedam nang aphi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma kaningje kopi kosonalam lo arjui tha ভারত সরকারে আমাক যি ধৰণে নিৰ্দেশ দিছিলে যেটো পোষ্ট মিজোৰামে স্থাপন কৰিছিল যেটো ৰাতিপুৱা আমি লৈছিলো ভাৰত চৰকাৰে আমাক কৈছিলে যে পোষ্টটো সিআৰপিএফক দি দিব লাগে আমি লগে লগে পোষ্টটো সিআৰপিএফক হেণ্ডওভাৰ কৰিছো মিজোৰামে ভাৰত চৰকাৰৰ কথা এতিয়াও মানা নাই পোষ্টৰ পৰা মিজোৰাম পুলিচ আঁতৰি যোৱা নাই কিন্তু অসম পুলিচে পোষ্টৰ পৰা আমি আঁতৰি 100 মিটাৰ দূৰত বহি আছো যাতে ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ আমি পালন কৰিব পাৰো কাৰণ আলটিমেটলি দুখন ৰাজ্যৰ সীমা কি হ'ব তাক ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে Chief Minister Sharma kaningja tengke Central Government pen jongsi Guwahati rong sopiang kanglongta Mizoram aphan hodai nang populote Chief Minister pulo I have no problem lapen alang ni puthulo India Government lapen Constitution along pen jongsi Mizoram aphan Assam me bateng pen kipi kapajira hukum do pulote Mizoram aphan hodai etpo Bonta Indian government a hukum lapen constitution arona teng penangji ahoy kacharai komamo pranmui dam tahai bonta Assam alongle chimuni sita pithek the labang solam the lake klar dakalam lupusi Chief Minister Sharma ningje bangpho Raikoma Saikhi atum apran ki dam nang laki Mizoram alongle phelang alongle kaparlo dam kali bonta methang hawar ahopet ahoy kacharai koma joini pensi apran ki dam nang lasonsi aphong Chief Minister Sharma ningjelo Assam along le phelang an Mizoram along riaphan hodai et nang popura India government hukum ki piponalong pena dik dokok pulote nilihin pen thangalam abe athei labang solong le phelang ahem phu lake Bharat sarkar along le phelang Guwahati pen Mizoram pen Nalbari an parta Barak Valley pen Mizoram angkang Mizoram along riaphan pipo pu jongsi hukum ki pipon dokok pulote I have no problem pusi aphong Sharma ningjelo But only thing that my point is very clear that I will not allow a inch of land to be taken over. If constitution give the even entire Barak Valley, I have no issue. If tomorrow parliament enact an act and saying that government of India wants to give entire Barak Valley to Mizoram, Guwahati to Mizoram, Nalbari to Mizoram, I have no problem. But as long as parliament doesn't say that, I will not allow any individual people to take over Assam's land. Bonta Bharat Sarkar pen ke pathik pon ahok pet along le ang jongsi Assam along le non ke dobam along le ang hello pulote Assam along le pithek the ahok pet along le ahoy komat si kepet malake Government of India pen le pangsainang pura CM Sharma pen pherang kyang nu ningje ponthu News Desk report Carbon Live
Kedamtang jakhong ni phaing kora trok CR ni MLA Dorsing rong hangari dengpen hawar ke hara rong sopialong Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Mission pen kikim pontang ahem kangpu pipon. Kedamtang jakhong ni phaing kora trok CR ni por phai kri simalom lakha kep hawar ke hat Municipal Board Chairman Pratap Hendik Patir piponsi hawar ke hat rong sopi Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Mission pen kikim pon ahem arni siverang bong humner kep MLA Dorsing rong hangari dengpen kangpu asai kedeng padopon. Labangso ahem kangpu ponahut KAC okpran kelang IEM khonsing rong pipen chenglo penang anarara tum tache tong donsi RDP don. Lapusona porahut MLA Dorsing rong hang lam theke jai pona tengke hawar ke hararara tum kedamtang MLA election ahut alang liphan lakhaun e pinakang hon ki pidun lapen aning kache theduna tengsi MLA mandun. Nase alang lihin pensitami MLA election ahut rara phan kache chakte kanga sai ke do anta isi pen isi pachun ponsi hawar ke hara rong supia longta kapaching thur ponjia phansi mangpon bomlu pusi pini hawar ke hara long PMAYU ahem kangpu pidamahut rara thengno lamjai pon. আজি এই হাওড়াঘাট যিটো নগৰ সমিতিৰ অন্তৰ্গত কেন্দ্ৰ চৰকাৰ তৰফৰ পৰা PMAY যিটো ঘৰৰ যিটো আঁচনি আৰবান এলেকাত বনোৱাৰ যিটো ঘৰৰ আঁচনি সেই ঘৰ আঁচনিখন ইতিমধ্যে প্ৰায় শেষ হৈ উঠিছে আৰু খবৰ কৰিলোঁ ইয়াত প্ৰায় মানে 70% ঘৰবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু 30% ঘৰ আছে এইবোৰ মানে এই মাহৰ ভিতৰতে মানে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু যিবোৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে সেই ঘৰবোৰ আমি তাৰ পাছত এটা আমি উদ্বোধন কৰি গৈ আছোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ যে আহিবলগীয়া দিনত এইবোৰ ঘৰৰ যোগেদি আমাৰ গৃহস্থসকলে যথেষ্ট সকাহ পাব আৰু তেওঁলোকে আৰু অন্যান্য আৰু টাউন এলেকাত বা নগৰ এলেকাত বসবাস কৰা দুখীয়া ৰাইজসকলক আমি তাতোতকৈ আৰু অধিক দিবলৈ কাৰণে আমি পদক্ষেপবিলাক লৈ আছোঁ গতিকে আমি আশাবাদী আমাৰ চৰকাৰে আমাক এইবোৰ আৰু আৱৰ্তন দিব হাৱাৰ কে হাত পেন হাৰসিং ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ Kedamtang jakhong ni phai kret roxy arni numati constituency BJP a songalong inud ke claim kedam kachepaduk tun khruba bangphu mate donghap LP school polling station along amai phu G1 teron alangli donghap kamjoy tok biarong amina a hemanar kache dam bomahut toware bank bike pen kaching koya jok apran damnang juilo Birta kirib dunlong atengke pato viajo kalitang G1 teron alangli denarong a hit hipen ahem inglong arlokido donghap kamjoy tok biarong anat amina a bike pen kache dam bomahut ahem chileji dogdog debaga biliching den chiralong kaching koya hirkang tangraga jok penangan arenghu sonanglo laso ahut adungarai kido inut bang hinia bang phuatum tong sekot pen check kiroi Tata Mobile gari along thabdunsi dong moka hospital along sekelang aphan ponlo setame keso ahir kang tangraga joine hadak un idatsi uthot hojai an sekelang aphan ponthulo bonta kopai kelang nojok G1 teron apran damnang juilo kalitang G1 teron kithiarpum diphu postmortem aphan ponlo pusi birta longdon Halapu labangso birta karjulong pen numati local MSC mate KAC deputy chairman Rite Singh setame mekri meklang pen ningduk chepak lang ponsi numati constituency BJP a songolong claim rapet abang hubang phiatumta ningduk chipi pon denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong live Nagaland ben Mizoram arat Ning isi kedua sonsi Assam alongta kachari dona bang kenang sorpusi Assam Chief Minister Longri angkang piarar phan kachuningri Kechengsi birta ton rialong kapang dak pon lake aprangsi son thomalam the Chief Minister ang hopen kachuningri alam lakhaisi Assam along le phelang Mizoram phan nang pipopu labang solam the nili kaningji ave lakhahini Mizoram hawara sonsi Assam alongta kachingruma bang kenang sot Lakha ke thom chimoni sita Assam along le pek thek the laswa tengpen Lailapur Assam Mizoram ahoyalong Assam Police arjap thiplang lakha pli interstate ahoy an kapang therawi pulote longri kaching thura towar abi lason si lakha pho angdeng an Assamara raphan Chief Minister pachinilo Assam la pen Mizoram ahoy kelang chari ji aphan pini arpu ke pekpon lake IGP Anurag Agarwal la alang lihenlo
bang pharo ke thoma phai ke ton ke lang kapang ching ponja baha pini IGP Agarwal phan arpu pitanglo labang sobirta lake Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen longri angkang piara raphan pachini ponlo Chief Minister ang hopen ke cheng sialam the lake ke damtang suri hinira ingkoya ningkan phai kunia chiklo asama longle kang bolongle Mizoram long pen puthot wan thulo ke ongdung ahoya long le kana hop angbong penang adim chiklo joniang bong puthot chelong pon thulo lason si kaprek along ria long pen ahoya long le kachewan thunang jipu ke klang pon penang andolan labang so phutha Chief Minister Dr. Sarma pen birta chataya long pini ke paklang pona birta ahoya lam ki un an pen kapawi ikdeji phan pura non ke wangji pai chikloni phai trok arni asam la pen meghalaya hinia long riang bong kaching bai pon jelam thi long pon Meghalaya pen Assam ahoy kachingwai kedeng ponjia sonsi Arunachal pen ahoya bahata chingwai pon phitpo Mizoram pen long phodim ahoy phutha kache songang bong chujeng ba jiranta Assam alongle Assam Police atum kapangbo ave labang so alam the pini Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen klar dagalam the longpon Mizoram pen non hedjang kache pho ahok per lake ahoy alam det kali kopini interest kachipia son do tahai pusi Chief Minister ningje News Desk report, Karbi Anglong Live. Something be arong amekar, dola bia supia klengsi, Priti bepi, dipurong supi, lokachalia pan damsi, kere injia pan, kathera kaphere chibi kokpen, prek jama beha bepar, choklem chodam dunsi, apia poduma pan amahang ke baklar pidun. Den arong on be arong amikar dola bepen kanik teron pia tuma supia klengsi Priti bepi alangli HSL siasat lang chepa on dun det penapi puthot dipu government college along amen chat dun pen penangana ningkan pen lokachalia na thu chepa duk dunsi ajir pia tum pen dipu arong supia long anam ki pia hemalong si dobom bangbom lo bonta amethang lokachali dunjia phan anam lapen hem ke do anam kachipiun e lapusana katora thedum dokok titilo athe alangli sarburata venture school along pion avorengsi kachoklem duncha lasi Priti bepia bang amethang chuthur protsi college admission lapen hem anam kachipiji phanpura dipu government college thengno puska chujor chulangana thu pangching dundo Priti bepi alanglike ahem ki dugajok lota charlie dunbom lapen college hawai kangalong amatsi kathera kaphere chibi kokpen break jam asana mongta chujor chulang chepaduk ponlo Kardom Karbinglong live kelang ratun doan. Pinini tum Karbinglong live pen ladak SBI mate difurong sepi taunang bong sidolo ladang so SBI atheng nu sinil tum dolo. Pinini tum esi abita Karbinglong live kelang ratun han pachini pon kangtung mangke lalo. Ili tuma khai bepar behai hin. Choklem chodama hin katherak re pin pen karjap thip la pen kache song abang ko bang tum hanil tum choru pon tum kat cek penili pini Karbinglong live kelang arada tu ating no keban kang tu la pelo denarong pen on berong amekar dola be alang litum asupi akleng si Priti bepi alang li penangan aningkan pen alang li la person se paper behai hin street food la mumu pen chenglok la pen la cold drink mate la organic cold drinks chojor cholang hin pencenglok fuska chojor cholang hin pencenglok penangan ningkan pen alang li chipaduk pon lo lason sak taksi alang li ge dak golf college long se admission ta endun lo dak si luta charlie dun bom la pen golf college sa thinglu sitha me alang li therak re pin pen fere re pin pen inu swarlu karbi swarlu sitha me alang li bepar beha hin chingthur pon nang ji la pen ahe mari chipang chu pon nang ji anso se bepar beha hin pachingthur pon nang ji alang li kai ke mata ka song la pen alang li phan churu re de el penangana ningkan pen college atheng no puska chojor cholang dun det pen beha bepar kachoklem chodama mo isi ale chethek longsi kedam tang ningkang suri hinira inkoy ningkan corona vur pen det pikang ham cheka por hot pen dowai pipe pin thesere thekumbong kachojor cholang ana thu ke klem dun pangcheng dun thulo alangli ahut pen ke momo noodles la pen puska setami dipu rong supialong nudeng thepo la pen kangnia jaton chiri pon pen inut lokachali bom au supi pasetami kathera ka phire chibi koksi bangalong johang jok plot pen amethang college kachali anam la pen hem ke do naman parta a hem ariranta kachilang ia jakong chepalong pon non malong ke alang lihin pen dipu lamding kachileng atobar State Bank of India thingnolongsi prek jama han thora langsi kachojor cholanga sai chepaduk pon bom selang li therak repin pen fere repin pen alang li inut karbi pi angbong pen alang li difurong supielong alang li harong pen wangsi
ladak bepar behahin alang li chardi dun lo la si alang li phan karbing long life sama churu pon lo nang li kai lamu la pe son si labang su bepar behahin claim dun ma just met nang li nang che thanik ko Kardo, karbiang long life. Ini memang pergi baby tu, jadi rong ke lagi dia narong. Jadi non dak di food bom ke, non cerong si bom. Tapi non nili dak di food government college security bom. Nili ke bank ke 2018 ani kan. Tapi nili lahai ke kancing gon ke, nili ke rent house si bom. Tapi rent house ke duki, khoros tak kiti. Nili ko ke sekolong joklem cuan. Tapi nili bom tak bahini dolan. Lasi nili ke, mitang macam macam lo. Je hem tem nok ke hang ke ko ansi bang tanang pipo la solam lo la sini li bang mathalo je kerengi phan ki chuklem nang kok lo la si dili me thang pen ma tu ta bi di suri nang pipe dili me thang ke matha ke therak de pen de la pen ni li pok to ko chuklem nang kok lo la so join ni sini di fu ko college long ni class ta pon sita la pu dokan de chibi pon ko tiklo ke la pu off period lo pulote dokan chidu ko la pen ako class time lo pulote class long chidam po la pu son si klembom lo no na bangi corona pulo class ta abi ajab ta abi amat si la hai choklem abar sai long thulok lo nali inut swarlo tum kopini ka sik sakdo da jasmet public place along jasmet pinso tum si kyongdung ni jang atum si kyongdung bazar kebang pencheng lok pinso tum si kyong la songbong si inut nali inut karbi pin swarlo angbong pen nali inut taun angbong kera rekin men theri bin kopini ka to ra kopini ka sun son da konang nang ma son kopini comments dudu manan abi la anani peni choklem internet phom ni do lo sanon puta ni phana pura pasik sakta abi ako nona son ni gari gang samta huda dak penti bidon pakok pakata do lo sita nona son ari gang sab inugat lebang sita non puani dala son kisik sak la hagin thilok lekin Karbiang long life pen setami lapuson ove kimi tumangbong lo kachar li boma porahut kathera ka phere chibi kok pen beha beparana thu ka choklem chodam ka chapaduk pon thegapot kurwang thula pen suri ka choro pajudon si kewangji lang arni anso se beha bepar ka choklem chodam na thu ke bank ki phan ka we pinjia phanta arna mathingno hirjumi hang pidum denarong pen bikrom teron Karbiang long life Kang Depini Prime Time Berta Kelapon si Kang Toniglo.